Kulejmune vibro sashin part habe de berkatu gawe ka shithi lene ka notice ka bala viral te padu kanu ka poi don bala pensepriang te ka de ka fake news kamde re ka washa te nadu ba ka ayo e ka turu te ngala check na website yang kumnu kam don re po website okay la dulai te tenda aden katuk ane pada por te kelami yang kejeng besain pokok website but kane kan notice ke bapi ke I hadin juga balotho ba this is to inform that a fake press release is currently circulating across various social media platform falsely claiming the publication of marks pertaining to the recently concluded written examination ba lapani ki marks ane laban check ki marks ngarung la lumari ban shuan kong wai marba Kim Jong Reban check iki marks kishu man kapor shu abi kalis but ka result bejarak bain. The board clarified that no such press release has been issued by the CRB. This misinformation is entirely baseless and should be disregarded by all candidates. Okay, ngatrai bro kala yo hijing tip hode betu. Candidate hereby advised to rely solely on official notification, official communication disseminated through the Mekhlia Police official website. www.mekpolice.gov.in ta gibalanang man check in apok official website mekpolice.gov.in Mekhlia Police jongka website jong Mekhlia Police mekpolice.gov.in pe yang tu all official press release and updates will be published through this portal and leading newspaper baro can publish by lingba kan website but lingba ki newspaper mo kan kinai khubor ban lambi result then naik slide la da phimnang re ban page po website ro pilawan page lingba ikut khubor maupun Shillong Times kita gi khubor. Candidate are advised to exercise caution and refrain from believing or sharing unverified information. Amdere ban share klumar lada hiyo kempat pentikana kempat te nakling kejongaro nga persanghi katbala ban share ki news belong by official way amdere ba shuyo nani natai kempat confirm kempat te kibun ba kibala kali ya ga result ru lanu shlanu nadu menur lanu shlanu te nakling kejonga ngamla are bantip lanu tangba ngishu gas lane ba kande du kata nomor ba kan kam simpori bila bon plat application to kapor ki jeng bakalang ne tai kan kam simpori mla reban mi kam klohi ya pusibnai ke jenjare ban la te menta di August then expect hi by September tangbala da mi re September kemud ba kan poi be shadu Oktober hi te lalaki kloi kan konoro Oktober la de ban mi be te ngin ya kata lada kami September kemudian Oktober lada ban mi ngisi ya kermen bahkan mi kloy kenang wan dep kloy kini gue ki jing abede begini dep nang tu sa interview sa aka te kemudian lada kim kloy rementa murkan poi sedu arjar ar penreu ni kermen ya kata bahkan kloy nang senang but warna mengai kelumar klem dayo ya ki information ki biang te ngatrai ta kanai la syai abede begini te daron kam ye te sa comment te sa page te mahabede ber result te ada bong nak por sekpor magi bon magi kali te kumbang ada bong tahi ane yang te takan hi kulishun